mendey bolot. To'xtab turmaysan, yo'q deganda chayingni icha olmaysan. Doim bushqa tamoqni tashlaysan. Rizqingni tashlab bolam. Evim var el aytpaçu, geçinde sen aytpaçu. Gezip kim gelip durat, gezikpe deb aytpaçı. Jolukkum gelip durat, jolukpa deb aytpaçı. Gözmon çok sende bolot, göz artkan mendey bolot. Göz dese mahabatqa, görse da gelbey koyot. Evim var el aytpaçu, geçinde sen aytpaçu. Gezip kim gelip durat, gezikpe deb aytpaçı. Jolukkum gelip durat, jolukpa deb aytpaçı. Erciyit elçetinde, Hazamat cöbetinde, alıstab kırgız eldim, hardayım sezimimde. Erciyit elçetinde, Hazamat cöbetinde, ardında kırgız eldim, ardayım sezimimde. Ko'nglim yuz narsani sezayotadi. Men haylavotib bolam. Chegaramni dushmanda aralatma. Bolam. Sözüm berem, yüzümdü cer qaratmay. Erciyit elçetinde, azamat cöbetinde, alısta kara gözüm, ardayım sezimimde.
сөгүңдү алыс жактан огандан ак кепинсиз сөгүңбү кара сандык сыңардай ап келгенде табытты аштырбады бугандай кул буланды көмүштү эми кантем Кудай ай Айдам жок айган дейин болунум Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, мына сиздердин артыңыздар менен тынч заман орноду. Элибиз ток, балдарыбыз тынч, жакшы заманда билим алып келишүүдө. Террористтер баш көтөрбөй, бүтүн дүйнө, бүтүн Азияда тынчтык орноду. Мындан арада согуш болбосун, жер жүзү тынч болсун. Балдар Ооган согушун эмес, аскер кийимин кийип, автомат кармап, мекендин чегинде мамлекетин коргосун. Эч бир баланын жүрөгүндө атасынан, агасынан, бир тууганынан ажыроо деген оор сезим уялабасын. Окуучуларыбыз мынтип жакшы заманда кеңири ойноп, эркинен, эч нерседен коркпой, жакшы заманда чоңоюп жатышат. Бул үчүн ардагерлер сиздердин алдыңыздарда чексиз таазим этебиз.